Good morning, ma'am. Ma'am, hojai aina tawde class ase banking maths course ki ekoi number system ki class manga subane ko. Number system habisidi question khwai de hangan ba do angka gi ju khwai gi horuk pham moi ba makong sengda dia da ba chapter ama oi bani na si class masing khra yam jasnu ma'am ko. Class masing khra yam da su ya roi mai di saw ba ko syllabus se. Aduna yang ngasi class idam torse. Ko ma'am ready le rabo ready le ragadi ma'am ready le re sound tare hai mana singba comment adum hanbiro live class de obidi basata sing yabra mangan khara ngan thoi ga mai ji tha kan da sideo amagi question number 1 se mo horse yung si question ji kamai to ba ma'am noida horse ko sigi je sound tare ma'am yung hoji to de question ji da hai se for consecutive hai ga dawni ko for consecutive thangnaba haibani thangnaba even number mari gi tisinaba fall ase 284 ne what would be the smallest number do kya ta dage sumba question option check to hoy na ara aina hai gi budum thangnaba kari habro sikino thangnaba even number kya mari gi thangnaba even number mari gi ke toba this number falls to 284 ne what will be the smallest number do kaya ta do no have abra smallest number to ai taraga di sida pyramid is smallest number ni khallo bako option number a sina answer oi taraga di smallest na 72 oi tar di thangnaba even number mari have na tro adu 74 70 ga 6 amasung 78 oi duini makoi hongi tina fall do kya ta haba 284 tai sumre ngo ko tinaro ani gi mari gi taru apsela di train toy di nipam di kun 0 no loiba number tai sitis na nganda moi ahungi tisina fall je moi mari gi tisina fall je kya ba 284 pirame ko moi mari tisina fall je 284 pirame 4 no loiba number ne adu sida 0 loi yabra ansa ji e da akuna apply to si lale noi class auri ba noi do heg ne gyan tai ta dina haibana singmo do engonda response to biro ko adagi number b sina option trick si tawrose b sina kari gumba smallest number hangmani na ko pirami base akoni smallest number duni na khanga daba ko smallest number du makni na khanga daba si smallest number ni khalo 74 ji ko adu tadi 70 ga si mentally to ba yaduni ko 70 ga 8 80 oi duni tisnor kana loy 8 4 8 eno loy badu oi ko si eno loy ko si 4 6 ka 10 10 8 eno loy number tare adu sidi eno loy number nate b ju yadre a ju yadre samana kakkada option ji hai ro option check adu de haro ronal class obiri ba satra ronal amasung ko tai haro sigi se kya tanem tharo haro kanana saw bi I sigi di option number sida lay 68 na throw 68 70 72 74 kya tare hose mari taruk ni pangadi phone loiba number oi ko si answer oi ba chance lai re kari guma di 66 ta answer ora me khalo 66 68 70 72 moi mari tis na re khalo si 6 na loya ni si answer oi yaro si ju ko and e di 70 na lobi 70 72 74 70 ga 6 bata di mari ga taruk tara trai de tu na loiban sa tai option trick to sumaina sanare yang kan ji da ke dore 4 no loiba tare ji kana no option number c ji tare aduna option number c jan sane haini ko di lale e lale option trick tambi be wane ko sumang ka ji di option trick te holo nano option trick te holo haraga so atopo hot pe aba method hairam ge se khwaide pipo du phuto abne khwaide pipo ibana mode x oi tara ga di mathang thangna baduna x plus 2 mathang thangna baduna x plus 4 mathang thangna baduna x plus 6 wara ni makoi mari surya ma ani hom mari si ibana ba thangna mari tisna fall ju mana haji 284 tai sidagi x of tor lore x mari tisna di kya tara 4x
6 ka 4 ga 10 10 da 2 hapadi 12 12 se sum sang do kra di khaidorani 284 da gi 12 khaidorani ko adu sum do 4x la ta di 284 se khaido ta kya tare 2 kya 70 ga 2 tare 4 ka di mari taruk kun ga mari kunthai to mari nipan 68 is the answer sumai to raga putho je option chik tai sina buthu ni ko do option chik te su mentally hola ga di thu du ni yan da rise ya ado karma no phage do matang je noi khanjilo wakhan khalo ado ai sum khan ba x lo ro khot pasin di thu do male ronan lebic 68 tare ko yaksilo myam noi class yaksilo ko noi na class sang nai yauri mati akhona ju bit leibe henui ni ko noi gi damak ta koi ko thawai yaung na toge ado noi satra hojik di mes ki class ka hana togi je ba ko satra je akoi khara mapung hena phara e ha kan du da atopo za sin lu na hamsela ka ne ba ko se next class am yengo adu class e content se ma phajana nai ra tala ni ko beng pio class ani ma ki prelim ma sumien phau ba ya ba gi level na takla ka du ni number system ki khar live sin na ma kok thang pe wane aru ru bu question ju yam lei ri ko adu sin lo yaw rakhini me question number 2 de lai je ke no number ama ngarang ju type khara me ama ta khram ni ko ta me ama ta khre ngarang ju kana kana ba khanga ba a number when subtracted by 1 by 7 of itself gives the same value as the sum of all the angles of a triangle. What is the number? Sida marun mara loli bis kai hai no se bank PO exam ni ko se karam exam ni no khang na basi je ha pa ne me no ko kai do a number when subtracted by 1 by 7 of itself ma samak ta ge do ba ma gi saruk tare thupe ama je khadong ma tam ge do ra the same ko ta di ma phangi bilu se triangle ma gi angle sing loi thin number 4 ha ba di 180 ha ba ni 180 ta ha ba ni what is the number x to 30 star ne ko 30 star ni ma na puto ke no sani tara tar ni si mentally hot yai ko without calculation da hot yai mind calculation mc ha ji mind calculation ai ni ko lama hot pe yai karma method na phani si da ratio method pan be yai ko natre har gana akho gi basic concept gi hot pa su yai method ani ka hairang ge myam ko haibadi number do ekone nga thang x lo ro hot lo su yai ba number do x lo tara ga di mana khaidui ba number je number ma samak chi dagi number hari ba number chi dagi kya number ji gi mana khaidui number je number ji gi saru tare thupoi ama of kana number ma sama si gi tare thupoi ama khaidui adu tarai fold do triangle ma gi angle sing plug tisina bai fold do mane haibani triangle ma angle plug tisina 180 tai dana adu di x dagi 1 by x khaidu ki ta di hore 6x by 7 le mo ro ni somda 180 la ni ko 6 na ka di 30 tar ba adu x photo ke tar ga di myam x 7 ga 30 ki puri na ro idro 7 ga 30 ga kya tar hai 210 tar ba sumai tor ga answer ji 210 tar ni myam si sumai na aina thuna hot phasing calculation ngam dabra adu mangam daba sat yaura ga di ai gi mathematics ki 011 base hai na ko maths ki 011 base hai na yam na somba sat sing na angka improve tawbina ba tawnana ba ko tapna gyan ta na makong singdong na ba takpa ko aduma base am tha taru plus 6 months plus ki course am so ai tawraga lei ko madu adum join dosin be ai di son mani na adu dagi makong singdong na ba dum yosin ge habana singba taw ka skai de ko paisa am sanga daw leite akoi sata singi di lupa lising amana dum yaduini atopa sata sing lupa lising hom na dum yani ko adum yosil lo dusu yaba atopa method ama hairi duna taina te ai no si mentally hot ngam bodo adumai no singam no si ko hojik mana number do saruk tare tope ama haiba jida khona na tare tope ama haiba jida khona haji number du gi tare tope ama haiba jida khona number du ka gi 7 je silo silo adu khaidui ba number tare tope ama khaidui abane khaidui ba number subtract tori bu na kana tarani he matam da tare tope ama hadi number du tare tari ma gi tare tope ama di 1 tare khaidui na 1 unit ne ba ratio da ne le ri se ratio da le asing mo thoke da khore ke do tare atang x kuma variable am puri silo masi I shape ni khalaga puri sili ne ko 1 du x puri di x tar ne patang se x si ratio semada I shape amana ka aga sem gi bani na ratio je sidagi aseng mon thokai de I shape x tu nu puri ga da ba atang khang dabni na kon x losin be wari ni ko ren x is solve to yar ka ne adu number du na si subtract tori du x ni khadung na kya tar 6x tar adu khadung na tari value du na mana kya ni pirami 180 ni han pirami triangle magi angle hom tisna fall ni pirami sidagi akoina x puto kya taraga di 6 na ka khrani ko 6 na ka di 30 thungi adu ta akoin puto ti number du magni number du di 7x ni na 7x puto kya ta di 30 into
7 ID 210 ID si method si sinabani aduga si method sa inamong column thadabida mind calculation da concept tu senga bani na mind calculation du khot pane ba ko mayam class se hauda ngari bani banking gi maths course se class 1 2 3 4 5 ngasi ga 5 subada ngari bani na akoina khara lairap toba bank da hangi ba question ngakta aina collection tawraga maduda akogi sumba concept theory masa masa singje hana singdungna na batakpani ado aina hainingba mana ngasai da su haigi bodo yam sonba gi su kai mobiru guno ko tana se ba hona bada le ko no beng se thage taraga di mathematics se kitang concept hena sengda ya roi ma di conceptual question yam hange SSC da na tricky approach da yamna haidi shortcut ta yam palo ho jaba angka na yam hange ba aduga UPSC gi CDS ku exam da nam khedore ani ji pulle ko tricky approach ya ba aduga concept to hot pe ya ba question jo mix dora dum hange ko sidi question kara sangtak tore sina lubu malamani Punjab amasuk Sin Bank 2010 gi professional officer gi question ni mem ko kari habno sidi English lingdra su ya de haba amasu ain ngarang hagi bodo bank exam thaba di English ke do ya amutang phaw da ar khangna bo na ga do ni question yam sangan mani mai di direction ama pira ga ko statement yam sang na pira ma du question mari manga hang ba type sa dum lai bne ba ko yam adon English ling no hono English ling draga su English kak tagi akogi 011 English class adum loin available oi the sum of three consecutive odd numbers thangnana leiba odd number ahongi tisinaba fall amasung three consecutive even numbers thangnana leiba even number ahongi tisinaba fall se 2 3 1 the smallest odd number is 11 less than the smallest even number what is the sum of the largest odd number and the largest even number sigi question sigi question je 2010 swai da hangi ba question je hojikang gi latest 2 or 3 years ida bengi exam sing da dum hanga lei ko sem si type so mu repeat lai ha bani ado aina noida bengi satra sing da ina haining is ya aikoina aina hojik thaina gi ari ba question da gi hokat pa sida noina asli man gre outdated way na khan ngano ba thaina gi hangi ba type se repeat tawraga masing on thoga si gi type se dum hangi ba sima kaw ko maram di exam ji sei guding chin mani na question ji ano bu ji sem ma do moina so loina mak hoi ano bu sem de ha na te sem loina mak ngam da bani na suma question thaina gi pattern jing da gi masing on thoga data change tor hange sima kaw ko no ko aina hari je akoi dum bank ojani bangi mes tai haraga soi bangi mathematics makhal mayam ama nai na raga akoi na ano update tor tai bani na akoi na hai je dum summa ga leru wa phone noi follow to adudi thangna leiba o number ahongi tisnaba fall ahong amasung thangna leiba number ahong tisna fall je 2 3 1 have na o number sing do akoina samai lo se ba o number sing do khwai pipo o number x ne ha di o number di ani ni hengala sapani x sumana orani ko ani ni hengale x tagi ani hengale x plus 2 ni hengale sitare even number khwai pipo no y ni haro mathang sakap no y plus 2 ne mathang ke ba y plus 4 ne haro mako pulo tisna fall je kya tai ba 2 3 1 tai man pyramid na tra adu moi pulo tisna ro se moi pulo tisna di si pulo tisna di kya tara thrice x plus 6 si kya thrice y plus 6 tare mako pulo tisna fall je kya tai ba 2 3 1 tai habne adu kya tare 6 ka di to habne som khado ro som na 3 ka malo di x plus y la ni som na 6 ka to habte som da khado ro di kya tare si di to khado di trying to khado kra di 2 1 to khado di 9 thara mani ko hai ko sumi some atara ga di 3 na yenga ta tara trying to yare 3 na x plus y kya tane du de 3 na kautala di kya na 3 na ko di 73 tare sima le re ko hoji akoi sima phanga me aduga mana kari hariba what is the sum of the largest odd number and the largest even number khwaidigi sawbo kariba khwaidigi sawbo odd number have na throw largest odd number ga kari largest even number ga sum of the largest odd number sini largest even number sini si tisna fold kya tara twice s ko y sorry s ko y tisna do na throw s plus 4 y plus 4 x plus y le re plus 4 ani hafsala di ta do na throw an saji si ta do ni sini pu thwai adu ta di s plus y di 73 tara s plus y mo ta 73 tara adu di plus 8 hafsala di kya tara se 80 ga 1 this is the answer 81 jawra 81 yaudre adu ta cannot be determined have the hot pe yaro have any anka hot pa dingam me phone yaudre adu none of this tarane me am gyan tari bra
Gyan tai na tadi do myam comment yes or no hair iraga amta habiro myam ko. Tai bai ngonda zu ai satra singsina live te yauri singse natrag online phami singse gyan tare do ai khangjana ba myam amta yes or no da habiro ko makasa thayana ba. Tai ba sida explanation ji thu bra natra sa kitang tap na habiu ba natra kitang tap pe sa kitang thu malasu yai ga habina singbo do comment to biro myam ko. Habiro Ronald Ansapiro yes or no hero kairu beauty ya me ke do men am tarak tris hero tai atai di hanaro dana tai hanaro tai ko okay very good next tore du ta di question number 4 jang pa je si jo Punjab and Sind Bank 2010 ki question ni ko 2/3 of the first number is equal to the cube of the second number 2/3 of the first number is equal to the number amagi saru to hom to pagi ani hai tare ko as equal to the cube of the 2/3 of the first number ani suba number gi magi ke do cube command if the second number is equal to 12% of 50 what is the sum of the first and the second number suguma ai ngasi tai question je ma'am ayamana akogi basic concept ta loina hangbo question nga to oi ko sida haji ke no 2/3 of the first number se ke do eba sor om to pag ani hamna tro first number do ko na a ni lo ro second number na b ni lo ro sina first number sina second number na samai loksin man na pharni ko 2/3 of the first id sor ani to hom to ani hamne ba hom to ani of first number de si tarani masi equal mane kanaga cube of the second number gi cube value ji mane hani sima pirame amana second number ji ke do hariba amuk su kari mane hariba 12% of 12% of the 12 by 100 of kana 50 siga mane ha b value ji putho gara 50 ka di 2 thunge 2 na sira 6 b value ji 6 phange ko adi kai ma putho ya what is the sum of the first and the second number akoi first number a di khangdri go second number ji 6 phange akoi first number ji akoi ji khangdri khangna honar ji b cube abadi b di 6 ni 6 cube ti kya tare se 216 tar ba si di kya tara twice a by 3 ne ba to kalthana ba yare kalthana ba ji 3 na si 2 na si ko mathak mathak kana ani tara kun 32 ani ni pan a photo kya di ahum no puri di asam to karan puri rani ko 3 2 4 tar a na si tare b na kya tare si tare adudi han baga ani suti na full photo an a plus b photo an a di 3 2 4 b di kya no 6 adu ta di 3 30 tar ba option number a di yaure me am gyan ta hobre ngo kai sulu de si di na khoina sadum hot pa hini khale ko lai gi sino me am arai bang ta tai na khan nganu ko takada मैम लाइरे आई नंबर सिस्टम सिदि अखोई सात्र मैम अमस योरक पंगाई बोइना आई क्लास से खर तप थना ताके न तौबनी क्वेश्चन जी अमारंग खाइना ताकनी को अदु अरु अरु बस मैम योरक दब लाइरी लेटेस्ट बैंक पीओ की क्लास की करी क्वेश्चन लोय यावना नै रखिनी को हजि बेसिक क्वेश्चन दै सुम हौगलक पनी ना मैम नोइन अराइ बंग त ताकपै वखल द लेरम याय को अदु लैगनु ज्ञान तारिबो तादबा तारदि खुमबले कनो नोइन क्लास यावबिरी फजन अटेंड तौरी द एंगोन खंगन बियो यस और नो लाइव क्लास खंबु online kamu di tarik ko hero next or gerbo next the sum of the 5 consecutive numbers is kya thangna leiba 5 the sum of 5 consecutive numbers thangna leba number manga thina folsini what is the sum of the second and the fifth thangna leba number manga thina folsi 270 ni haire ko what is the sum of the second and the fifth numbers second ga fifth ka do kaya noi manga kumanga 54 mayai thangma number is 54 tarne thangna leba number manga am natra adi 54 mayai no 54 ni 55
56 umdana 50 ga 3 sorry 53 52 53 sini number sing the sini ko mana ani suba kana sinaba second ga fikut sina kon kya ta kya to 109 ta ni yaur me am yaudra min none of this ta aina hoji tawri me thasi me am gyan da bra trick ma har ke ko mana tisinari je kya no thangna leiba consecutive number manga ha bane thangna leiba number manga thangna leiba number manga ha ba se ama ani ahum mari manga thangna leiba number manga je makoi se arithmetic progression ko ta arithmetic progression oigane ba habadi thangna leiba number manga je amam hengal laga satpa number ni na makoi se arithmetic progression haidi hengat pada sab mana na hengal satliba number ko mu se arithmetic progression ka we ba ko adan arithmetic progression oibnina makoi gi mayai thangba je kana oine matamda average tu na mayai oigane ba adan average photo kya moi manga gi total tisna fall je kedaba 270 ni haire makoi average photo kya di apun number manga du nen thodi manga manga ku manga kun manga mari mayai da average mayai ni ha mayai da 54 le ne ha ko mayai da 54 le di mathang di 55 56 sina mo 53 52 52 53 54 55 56 oir mane number sing du loi puthok ya gyana raja thangna leiba number manga tisna ba fall piram manina manga do ni tho tara kuduna makoi average oirani aduga amuk thangna leiba number manga je arithmetic progression oibnina summa number ka bu sa makoi average mayai da leidu je average tu no oini habne average oiri bo ki 54 se mayai da leiramane adu ta di number sing du kana kana no do akoi ithok pangame amum kala sa number oibni ne thangna number habas din amum kala sa laga ithok kana sumaina tare adu sidagi aikoina mana hangibo question ji matungina ani suba number ga manga suba number ani suba number di si lere second lere manga suba number di si lere ani gi tisna fall put habni na second 53 ga plus 56 ga ni tisna fall ne bai put hois 109 tare ma'am adu ta di option de yaw de cannot be determined hot pangamoi ga habis di lale aduna aina hoji holi base gyan tabra ma'am angka jam kan lu bodi oide adu sida matang je ap gi knowledge pusila ko se edum arithmetic progression as number series se hang number series da ta kadabni aduga average ta juma sang bi yorkane adu ai adum palam ngani loina ko ma'am ai messi gi pheni ko adu mure mi so dum pame adu ai asang mi di die hard fan of messi ni adu tar so ai remedic free release messi free lek tak pada dum ronaldo penjing sawning ngani ko adu noi remedic ki li sine dum ade ai de adu ga matlab laite ko ai na swana free lead pase ai gi sum ngasa gi si puri se ko gi adon tep ta yam pazana thagalak pase ai ngonda kitang lit pada ai na khar pamjagi boy bagi remedic se ai na hana di barcelona na messi na barcelona yauri kan barcelona yam pamane adu hoji remedic ai na pam ba pe we kare jum no yawni no kaskai di player club ta aguduna phai adana phatena tawdi bai gi di ko adum bagi mindset ka han tham de adu ai gi die hard fan ni messi de ro bi ngaw bi ne ko ajena fan ne bai aduna maram moraga ai ni messi de ngaw jaraga su ronaldo si messi gi opponent kano je oijare adu ga remedic si messi ni yaram de ha taraga su moi de pothara bane adum bai matlab to ka han tham de ba ko di ko haidi khudimmak pu respect do bagi akoi kano du mindset to leije ha bai gi aduna in remedic full paje messi gi fan jing nam kai kai haidi yawe have a comment adu ina koina matek sida palla easy ko mamang di yaw gre ko sa ronaldo free tum lilaga da takpiro ga hena ko adu aphabada budi hare magi du ko adu sagi ai lit ke dum khale ko ronaldo gi number 7 da phajawe don tep da thakala dum nei di nei ji ko adum bagi di leite football niam pa me isam ko hojik so dum sanai tap ta he pa me football ji sajil guina sanai haibudi na ta ko yaba ma'am yandari bro tai or ta de hairo dana kam hectors ke gino khangdo suma hankadam ne amaka han biro gaina ko please repeat ka habiro adum handui ne ba are ko the sum of five consecutive even numbers of set a is this consecutive even number thangna laiba even number mangai tin full pyramid what is the sum of the different set of five consecutive numbers five consecutive even number different what is the sum of different set of five consecutive numbers whose second lowest number is 37 less than double of the lowest number of set a question ji ana maron yam lon gre ko sini noi na heng question ji atras among han mad gyan ta hodra ga di yaroi dui ne ko ahan ba gi da akoina kari hariba
thangna leba even number moi manga gi tisina fold to kya ne 220 ne ba thangna leba even number manga do di x plus 2 x plus 4 x plus kya 6 x plus kya 8 oi moi manga ama ani ahum mari manga sure ko makoi tisina fold do sini sidagi akhun x puthok ya ne ad x 5x tarani ko x manga ra tisina di number mai tisina di tara trying to kun dare kun da sum khadoro di 200 tare ad x kya tarne me 5 nen thodi manga ari ni fu tare x na kwai piku do sini ko ma ke no who second lowest kana no second lowest to sile re ko second lowest di x plus 2 sini x plus 2 di kya tarani 42 tare mana hangi ba question ji kari no munna tara ji som puthok lo matung da mana hai kari hari ba what is the sum of the differential of 5 consecutive number thangna leba number mangai ti na phone do kana no makhoi gi second lowest number is sina tabani puto si makhoi gi second lowest number do hauji akhona number manga thina doriba ani ahum mari ma khwai pi podo sini ko sum saukhali ni khalo second lowest se kai do ba 37 less than double of the lowest number of set asa gi set e de puto ki bi khwai pi number kana khwai pi di kana 40 sigi double di kana 40 sigi double di kana magi saru ani di 80 ne sigi double je de ki kya handa ba 37 less handa di kya no sigi double je de ki 37 handa taraga di kya no 40 ga 3 oine kai no ma ha hauji akona sum of different set of 5 consecutive number thangna leba number manga gi ke do ba tisina phol putho tabudabu makhoi gi second lowest oriba number ase ke do wi hai matam da nasagi ama set e de pi gi number sing du gi khwai de gi ke do ba pick number du gi double lai tare ko adu da gi 33 handa ba khwai pick number du x ni si putho e ko si de gi double ma gi double hai di 80 tare saru ani hai bani na ko 80 sidagi 37 handa bana madi 43 ne adu di moi sigi second lowest 43 ne have ne simpira me ko asugumba thangna leba number manga ji tisna full kana no have ne adu number sing 43 wata sina 40 ka thangna leba ni 42 sina 44 sina kya 45 sina 46 hoy ni makoi tisna full kana no hang mane sam pu tho je adu di ani ga hongadi unit digit me thepal ani ga hongadi manga da mari hapsala di mapan da manga hapsala di tara mari si hapsala di kun 0 na loiban sa ta ne 0 loiban mo yaw de nan tare none of this arba manga mapan tramni kun 0 loiban ni ko ta du an sa je 0 loiban te yaw de ko 0 loiban te yaw de adu ta di an sa ji si mari ji o ya ro adu ta di option trick to mo tam i tare da na mayam question ji angka ji am lu bana te heng question ji kitang lai thok ka singa to bo ji si aina tai ba nga sigi lokhali ba question sing ngarang lokhali ba question sing number system gi ko sumba basic concept masa sing da base to ba akhi general concept no khot pa ya question na ya mane ba ko mathematics ki background khara average to le ko sata no khot pungam ga da question type ma ta di oi ba yengo sida tai ba level sida in na ba ngam da ba sata sing do banking tha ba da ki dang week oi gani ko aina adamain khali ngamoi ha ba di na te ado week oi ba gi so aina nga 0 level lai ha ba do adu da equation sagat pa tam ba summa masa je khara tap thana he na class masing khara yam na focus tawraga hitaba sata da focus taw class lai adu zum yobi bi ai ko the digit in the question kya lai rige asi je class ka 10 da yaro class question yami ko 10 da yaro have thadi hojik se ai ji kitang thengdo khre bo ko asom da anoba ben sama ho bogi mi mayam una lai dana ado next class am su lai bini na kitang tapthar question ani mo hola lusil ji ko 7 sur ba 8 paul ko lage the digit in the units place of a 3 digit number is thrice the digit in the 10 place 3 digit number amada unit place ta lebe se ma adu ke doba the 3 digit number is thrice the digit in the 10th place and the digit in the 100 place is 2/3 of the digit in the 10th place adu di 100 place 10 place number ke doba 100 place 10 place and 1 place and lai duine base sida ke dog dori ba 1 place ta lai ba number thrice the digit in the 10th place 10th place ta lai ba number du gi saro hum ni ba 10th place ta lai ba number do khoi laudri ko adu gi thrice saro hum ne hari 1 place lai base and digit in the 100th place is 2/3 sina 3 ni lawro thrice x ni lawro ba sina 3x ni lawro ba ko adadi 1 place lai di ke do ba
thrice way saru home ni havni 1 place le use 10 place le use saru home ni havni na si 9x tarani ko question mun na paro thrice ni havni na sida 1 place ta le 3 digit number sigi 1 place ta le je 2 10 place ta le number se sigi thrice ni lo ani ka do 3x lo ri se mana sida am ka do haiba 100 place ta le ri se 2/3 ne 2/3 of kana 10 place ta le number sigi saru home thopagi ani ni hai adu kakna yana ba ina 2 by 3x lo si makha da 3 le bini na kakna yana ba in lo gi bini ko adu twice x ta horadra 100 plus na twice x 10 plus na 3x 1 plus na 9x and 1 oira ne yare ko se myam aina hoji assumption to gi me marum du su ta e dana noida yung adu di ke dore kairma hangi se if the sum of the 3 digits of the number is moi this single thina phone se kya tha 14 thai this single thina di kya tha 2x 3x 5x 5x the 14x tar ba adu mana kya mane hai moi hum thina 14 ne har adu x value se akhoi khang da ba ma yaw gi bodo kya tar ni x value se 1 tar ni what is the 3 digit number 3 digit number du khana no adu di x na 1 tar ga di 1 place ta le di kya tar ni sa x na 1 tar di x na 1 odi sina 9 tar ni 1 for di 3 1 for di 2 adu pyramid number du 2391 ne option number b is the answer ma'am sida aduni ngasai de en harak ko si ju concept sagat pa equation sagat pa class ni hoji aina hoji ai 011 maths ki 011 da hoji maths ki 011 base aina tawri basida ju hoji equation sing type of equation tai linear equation ko adi quadratic equation loina adu nai nari adu loiraga ai equation single pa question ni fu yang kai aina takani na ai hai gi ni sa ta singda ai equation saga pa ko pa haina ba ko adu ma equation sabin general concept adu hai ba mi na di lai di ni ko kya tare ba ji ko x kya phange myam x1 phange ta di x1 singa da 9 3 2 sman ta jare hai rani ko sida assumption da nang na khanga da ba se aina sida 3x logi be matang du ne sida khara tricky oi ri se 10 place ta leba number du gi saru home ne hare 1 place 3 ne puri ta ne hare adagi 100 place ta leba number ja this in the 100 place is 100 place ta leba number du ke do ba mase 2/3 oi ba 100 place ta leba number du saru home thope ani ni op kana gi second place 10 place ta leba du gi 10 place ta leba number ji gi saru home thope ani hani makha da home ne ji kakna ba ya ba loruk ba da in 3x losing gi bane ko adi fraction ta da no anka du khara lai thong na ba sumaina losil holo yarba मैम सिजु याबा ज्ञान तावरे को लास्ट क्वेश्चन अमग होलम गया मैम सिबाउ द ज्ञान तारेब्रा ताब्रा तादब्रा द यस और नो हैरो yarba मैम यस और नो हम तारो से yes or no दम द इरो हैरो हैरो yes or no हैबो नेक्स्ट last question sima torong ko Punjab National Bank Management Trainee ki 2010 ki exam ni what is the least number to be subtracted from this to make it a perfect square like ko sidi perfect square je apko na satra moi na thab exam thab da kya bo simpa puni perfect square have di khangi bro du dia perfect square have se atai kaim na te pyramid number sing je square tor ka tar ko do samana number je same number na puri ba tare same number je anira puina ba jibo perfect square ka 1 2 ni puina di 2 square 4 3 ni puina di 3 square 9 sumaina ko si perfect square ka we no phaga da ba se 1 square da gi sum phajilo 1 square di 40 square bo phadok pi ai si khang di 40 square da gi 40 50 square trick lai 50 square da gi na 60 square su trick lai ba ko adagi atai gi su trick loi lai samna da 70 ge 8 square ba hara se ba nang ta doi si 4 tar ne ko adadi 1 2 the 4 so da dia adadi si tai mai square ji ko samithya square ji si woi ni ba kyan da bai se aduna sumaina magi perfect square fu thopagi trick masa masa ab dilai ai ta ke boko ada hoje hangi question ji ke no phajilo habni da 945 se sidagi karma number khaidu perfect square ta da ke 945 tagi kitang handaba perfect square du kana no 30 square di kya no 900 sine mangonde kitang handaba perfect square di 900 ne
ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ 45 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯁꯥꯔꯗꯨ 45ꯅꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯪꯉꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯆꯪꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ 10 ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5ꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯒꯗꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ 9 ꯈꯛ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ 9 ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ 10 ꯂꯩꯔꯦ 11 ꯂꯩꯔꯦ 12 ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ 12 ꯍꯣꯠꯈꯤꯅꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯦꯁ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯣꯔꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯅꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ 9:30ꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯀꯣ 9:30 AM ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦ 1 hour ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯤꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯍꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯦꯕꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄꯗ ꯄꯨꯡ 2 ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯛ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ 7005047287 ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ